This morning about 2 o'clock I was standing up. I was sitting on the chairs the whole night. Imvula hlaselele etinye tindzawo tamasipala lomkhulu waseThekwini ngeLesonto ebusuku kanti ishiye umonakalo etindzaweni letiphasi naletidvute nemifula. There is a culture sitting behind what you see, sitting behind the numbers, which is a culture of lack of accountability towards the prudent usage of these scarce resources. Ilinganiselwa kuncenye yinye yamunye bhiliyoni amarandi imali leseyilahlekele leli ngekusetshenziswa kwemali budlabha lekindlu lebonakele ematikweni langemashumi lamathathu nesithupha uhulumende kule minyaka lesihlanu leyengcile. Lishonile wena kunena sikwamukele tindzaba teSiswati lesithula bukhoma sila ku SABC. Khumbula ke mbukele ukuthi le tindzaba tiyatholakala ku YouTube, Facebook, SABC Plus na ku X. Kanzi ungathi ufuna ukuthi SABC Tindzaba. Imvula hlaselele etinye tindzawo tamasipala lomkhulu waseThekwini ngeLesonto ebusuku kanti ishiye umonakalo etindzaweni letiphasi naletidvute nemifula eClaywood lekungiyendzawo lisikamedeke kakhulu takhamba ukuthi sekucalile kulungisa lokho lokulungisekako nobe nje kusalinzeleke lenye imvula. Lunga lekomiti liyeliwadi Manana Msimanga loneliswane lolusanza kudalwa uthi ulahlekelwe ngiyo yonke indvo kufaka ekhatsi kudla netindvo takhe nje. Uthi uhulumende wesifundza wathembisa ukuthi utabayise endzaweni lekahle kulandzela tikhukhula lebetine monakalo tanga 2022. Timvula tihlasele enye tindzawo tamasipala omkhulu waseThekwini ngeLesonto ebusuku kanti tishiye umonakalo etindzaweni letiphansi naletidvute nemifula. eClaywood lekungiyo indzawo letikamedeke kakhulu takhamuthi seticalile kulungisa lo lokulungiseka noma nje kusalenzeleke lenye imvula. Lilunga lelikomiti leliwadi Manana Msimanga loneliswane uthi ulahlekelwe ngiyo yonke indvo yakhe kufaka ekhatsi kudla netindvo takhe nje. Uthi uhulumende wesifundza wathembisa ukuthi utabayisa endzaweni lekahle kulandzela tikhukhula etinemonakalo tanga 2022. All the water was coming from the gate and all the houses like this were flooded. Lots of water in the rooms. We can't even sleep from Saturday, Sunday, Monday is Tuesday today. Iso lakhe flat yalolumele losebenzisa emakrachis uthi kude lebengakwenda njengoba solo phocelekile ukuthi ahlale naloko lakubona ngetikhukhula tenyanga yenkhwekhweti. It was very difficult for me to just go outside and do anything. I didn't do anything. Have you got assistance now though, sir? No, I haven't. Kanzi eMpumalanga Kapa timvula betinemandla tishiye kushone emunye nalabanye abangena tindzawo tekuhlala ngaphansi kwamasipala omkhulu waseNelson Mandela Bay. Letikhukhula tishiye umonakalo emigwaqweni emakhaya etimotweni kanye nakutakhiwo ncane njengoba abantu basele bangenawo gesi kanye nemandi. Besimo selitulu kulelo bathe lesifundza sitaba na level 6 kusimo selitulu. Tindzawo letikamedeke kakhulu ngito futhi letatsikamedeke ngaphambili ngato tona tikhukhula kuletinyanga letine letengcile. Letinye takhamuthi tithi betisatama kuvuka nobe kubuya esimene kepha nyalo sevele tibuyele emuva. This morning about 2 o'clock I was standing up. I was sitting on the chairs the whole night till this morning on the chair bare feet with my grandchildren and my husband. And the house is still full of water. We cannot sleep, man. The thing is this, so you're sleeping on the chairs, everything is wet. It's only the clothes that we have now. Lo masipala uningete ngetinsita tesikhashana kulabo labatsikamedekile. Ilinganisela kuncenye yinye yabhiliyoni amarandi imali leseyilahlekele leli ngekusetshenziswa kwemali budlabha lekindvu lebanakele ematikweni langemashumi lamathathu nesithupha uhulumende leminyaka lesihlanu leyengcile kanzi kulahlekene imali lengu2 bhiliyoni amarandi leyakhiwe etikhungo tahulumende letingemashumi lamabili nesikhombisa ngekusetshenziswa budlabha kwetimali esikhatsini lesifanako. Lovisi lemcwaningo mabhuku livetele inombolo ekomidini lePhalamende lelibuke kwabiwa nekusetshenziswa kwetimali tembuso lamuhla. Kusetshenziswa budlabha imali yabakhokhenzela levalela ngetulu kwetigitsigitsi temarandi ematika kahulumende lang-38 budlabha imali levalela ngetulu kwa-50 billion emarandi. Tingaphansi kahulumende leting-27 tidlaphathisa imali leng-70 billion emarandi eminyakeni lesihlanu leyengcile. Basically what this speaks to is a culture. There is a culture sitting behind what you see, sitting behind the numbers, which is a culture of lack of accountability towards the prudent usage of these scarce resources. Imali lenyenti ilahleka kwemiklamo lengaqedwa
Imibuto ithi ngabe le mali iyaphi vele. Lihhovisi lemcwaningi mabhuku likhulume kabanti ngalolu dzaba nemalunga eParliament. Emalunga eParliament avakalise imibono yawo. Comment to say if due consideration or thought was given, this would have been avoided. Which to me speaks to the crux of leadership at an accounting officer level. Part of the dilemma is that if those are also tasked with the duty of effecting consequence management on their subordinates, and then you've got poor leadership at the top. Again, it's just a theme. It seems like we started one stage and we just repeat it. And as much as we're putting things in place, I don't think the Auditor General's Office has enough teeth to be able to make a ruling that will keep these SOEs and municipalities accountable. How to stop this rampant year in and year out irregular and fruitless and wasteful expenditure. As my colleague has correctly said, that we can't be sitting here and rubber stamping irregularities that are happening. How do CEOs or accounting officers still get bonuses when companies are insolvent? But as you would know, the last step in material irregularity accountability is the process of issuing a certificate of debt. But this threat only has weight if it's used. Lihhovisi lemcwaningi mabhuku lenelibito lokuthi kuqashe abantu labanemakhono ukwenda umsebenzi. Lisibongela benda inkohlakalo kufuthi batiphendvulele. Luphiko lalabasha lenhlangano ye-ANC luthi bantu labadvuna balenhlangano abakhohle nje kwesekelwa ngibo nakufika etfoleni tikhundla etfula inkulumo sifundvo nga-Albertina Sulu mapalane waloluphiko nokuthula nqala ukhale ngokuthi loluphiko lusetshenziswa abantu labadvuna labafuna kufeza tidzingo tabo nabakhankasa kepha-ke bayehluleka kugcina tethembiso tabo tekubafaka etikhundleni letisetulu nqaba wende libito lokuthi bantu labasikati kufuthi basekelane ngekwabo emagatsheni alenhlangano. Labasha lenhlangano ye-ANC livakalise ukuthi selikhathele kwesekela abantu labadvuna nakutati kwetikhundla letisetulu talenhlangano. Ngaba wexwayise ngekuthi angeke emagala aloluphiko asekele abantu labadvuna nakuta natukwenkomfa yalenhlangano. Uthi abantu labadvuna balenhlangano basebenzisa loluphiko ukufeza tidzingo tabo. Uthi abantu labasikati kulenhlangano babukela phansi nakutati kwetikhundla letisetulu kufaka ekhatsi tikhundla tekuba mdvunankulu emalunga eParliament naletinye. It is not compulsory. It is not a must. It is not by design. Uba esebeni funeka utata abe chairperson, utata abe secretary. We were never baptized. We were never baptized. The understanding yento bana ngaba chairperson no secretary at a regional level funeka ibe ngumuntu ongutata. Chairperson or secretary, permanent and standard. Comrade TK, the time has arrived. Sigungu lesetulo salenhlangano sitaba nemhlangano kulembela sonto ukutsengisa simo sayo ikakhulu etifundzeni eGauteng neKwaZulu Natal. Kunemahlebeti lathi lesigungu sihlele kuhlakade emagala lenhlangano kuletifundza ngengceke ngasebenzi kahle elikhetfeni lusanza kwendlula. Mapalana walenhlangano eGauteng TK Nciza ukhulume kabanti ngalakulinzele kulomhlangano. We are from very difficult elections. A blame game is not going to help anyone. It's not going to help anyone. In fact, it will divide the ANC even further. I-ANC yenelibito lekuthi amalunga ayo ahloniphe alandzela nenqubomgomo yalenhlangano. Mapalane jikelelo lenhlangano ufikile Mbalula uthi kungenelela kwalesigungu eGauteng kuhlose kusimamisa lenhlangano hayi ukudala lichekeko. Noma kunjalo kubonakala kwangathi Mbalula nasihlalo walenhlangano eGauteng Bhanyaza Lisufa baboni ngasolinye. Linyendi lebantfu kuleli likholele ekutheni lelive lehlulekile futhi liya endleleni lengakalungi. Luhlelo lwethulwe yi-Gauteng City Region Observatory luthole ukuthi kunekungalingani emphakathini kanti-ke nelizinga lekuphila lehle kakhulu. Ndvunankhulu waseGauteng Bhanyaza Lisufi leba yingcenye yalenkulumo yokugcizelele ukuthi takhamuti taseGauteng kumele tibone ukuthi lesifundza sibukene nenkinga lenkulu. Izinga lebugebengu kungethula kwetidzingo emangweni nenkhohlakalo kwenta takhamuti taseGauteng tingabi nemthemba ngenchubekelo embili kulesifundza.
lizinga lekuphila lehle kakhulu kulabanyenti ikakhulukati kutempilo. When we usually says a strike done before basinike service delivery mele size siyilo kuqala. Well, during the day it's not that hard since there are people walking around, but at night it's not safe. Lolucwaningo luhlola imibono yebantfu leyahlukahlukene ngekulethwa kwetidzingo hulumende kanye nebugebengu. Over the years, we've seen a gradual increase of the percentage of respondents utilizing public health facilities, up around 62%, 60%, up to about 66% now. So more pressure on the public sector, and correspondingly a slight decline in the percentage saying they're using private healthcare facilities. There may be a cost element to that. There is also a slight increase in the percentage saying they use both. Now, the experiences of each type of facility is different. Mvunankulu waseGauteng Panyaza Lisufu uncuseta khamiti ukuthi temukele ukuthi lesifundza sibukene nenhlekelele. Well, it's the finances of local authorities that are not in good shape. It's the infrastructure that is aging. It can be roads, it can be water, it can be sewer. It's the establishment of informal settlements that are all over, and also the number of institutions that are not functional on the basis of lawlessness and people that are vandalizing facilities of communities. Hulumende wesifundza uthi loluhlolo lutawuququtela lo hulumende ukuthi unonophise kwethula kwetidzingo uphindze ukhulumisane nalabo labatsindzekako. Kunestokisini uyise bantwana losolwa ngegagadlela amantombazanyana akhe lamathathu emalelane eMpumalanga. Emaphoyisa asola ukuthi uqale inyaka enye egagadlela lamantombazanyana laneminyaka lecala kulesithupha lelishumi nalelishumi nakuthathu. Lendvodza leneminyaka lengemashumi lamane nakunye iboshwe kulembela Sonville engcile ebese ke ivela enkantolo yamanje eNkomazi Tolo. Indvodza yasemalelane eNkomazi isolwa ngekugagadlela abantwana bayo bemantombazane. Indvodzakati yakhe leneminyaka lelishumi nakuthathu itshele umngane wayo esikolweni ukuthi babe wakhe unokubeta bomnakabo lababili ngekwemacansi. Lo mngane ke ubese utshela thishela ngaloludzaba lobese watisa bemthetho. Lendvodza ibese iyaboshwa ngemgcibelo yavela enkantolo itolo ngemacala lamabili ekugagadlela. Emaphoyisa abese angeta lelinye licala lekugagadlela. Itolo lesikhathi lendvodza lena 41 weminyaka ivela ekhoto eNkomazi beyibukane namahlandla lamabili yekudlengu labantwana bakhe, kepha emva kwaloko kubeseke kutholakala ukuthi lo wesithathu naye kubonakala sengathi udlenguliwe kuvulwe licala. Luphiko lotwekushushisa luphikisana nesicelo sebheyili ngenxa yokuba bucayi kwalolu cala. Siwumbuso siyasiphikisa isicelo sokuthi umsolwa akhululwe ngebheyili ngenxa yokuba bucayi becala abhekene naye. Dokotela wengqondo uthi labantwana batawudzinga kwesekwa ngekwengqondo, kanti usola nekuthi umsolwa kunekwenteka ukuthi uphathamisekile ngekwengqondo. Abantwana balimele kakhulu emoyeni, bahlukumete kakhulu ngoba njengababe balinzele ukuthi babe kube nguye lobavikelako kuto tonke letintfo letendekile. Lamantombazanyana lamathathu nemfana bathathwa emndenini babekwa endzaweni lephephile. Kanti ke umsolwa utawubuyela enkantolo mhla tisikhombisa kule nyanga letako kufaka sicelo sebheyili. Sikamukele mbukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati la SABC na ucatha ngena ukhethe kahle hlala nathi sisekhona. Mengameli Cyril Ramaphosa useKazan kule Russia lapho ahola khona lithimba lelisuka kuleli lelihambele umhlangano lomkhulu weBRICS. Sicubulo sawo ke sithi kuqiniswa kwebudlelwane bekusebenzisana ngekwehlukahluka namhlaba wonke jikelele lokuta nemvuthuko nekuphepha. Ramaphosa ke uphinze waba netingcoco tebudlelwane bele Russia naleli nemlingani wakhe kulalive Vladimir Putin. Ramaphosa ufikile eKazan eRussia kungququthela yeBRICS. Uhlangane bahola bafana mengameli wele China Xi Jinping kanye naNdunankulu waseNdiya Narendra Modi. Mengameli waseBrazil Luiz Inácio Lula da Silva angeke abe khona ngesiqu sakhe kule ngqungquthela kulandzela kulimala kepha utawusebenzisa ivideo. Ramaphosa ubambe umhlangano nemlingani wakhe waseRussia Putin. As South Africa, we are sure that you will be able to chair our
meeting and our summit, so that BRICS, as the enlarged BRICS body, will continue growing. Bantu bemave e-BRICS benda 45% emhlabeni kanti umnotho wabo ungetulu kwa $28 trillion. Baholi be-BRICS be-Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Iran, Russia, South Africa ne-UAE bahlangana kwekucala kusukela amanye emave athi imbandzakanya ne-BRICS kulo mnyaka lo ophelile. Lamanye emave lafana Thailand afuna kabi kuba ingxenye ye-BRICS. The economic and political partnership can always bring mutual benefits when we start from mutual understanding and knowing one another well. iKazani yindzawo lapho kwentiwa khona tepolitiki, tesayensi, temfundvo kanye nemasiko kule Russia. Emava zenshwalana emhlaba asunya iRussia ngenxa yokuhlasela iUkraine. Njengoba sebaqalile ukubhala ihlelo lamatikletsheni bafunzi sekunembiko lethi kunalaba ngakakhona ukubhala itolo ngenxa yesimo selitulu. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe lihamba kanjani lihlolo etikolo ntangakini uphendule ngalendlela. Sile kakhulu nathi ngapha kwelicala le-Eastern Cape Stakespray Dash lapha kokhiba isimo sezulu belina nangesikhotho izolo liphazamisile kakhulu kodwa ke babhalile abantwana sakathi baqale kahle ukubhala abantwana la itulu embuzini itolo njengoba baqala ukubhala abafundi bakamatikletsheni babhale kahle kude lokubaphazamisile sesikhalela bona laba labaphazamiswe etimvula kwangasi laba banganetwa lithuba lokubhala futhi kuze kuthi batokhona kuphumelela bat-apply bathole tindzawo. Ngakithi eSoshanguve konke kusakhamba kuhle. Asikahabi ukuzwa litho eliphazamise ukuhlola kwabantwana. Zikhona zona imvula ehambisana nokuduma kwezulu kodwa lapha esikoleni izindlale le-secondary school babhalile kahle besingakezwa lutho bese sinxusa nje ibatshe primary school ukuthi sheshi badedela abantwana makuza izulu na izolo nje bebegijima emgwaqeni izulu liduma. Ngilethi ibhlungu lengithivaka ukuthi abantwana bahlulekile kobhala ngenzaba yemvula la ngikhona khona imvula cha isasixolele abantwana bakhonile kobhala. Enzona kithi yaseBabaton simo selitulu besisihle kakhulu imvula beyishaya kahle soft nice and soft ngicabanga abantwana babhale kahle lapho eBabaton. Mina ke ngumbona mbukeli SABC ngeke ethweswa kudiphendulela ngawo. Kanzike makethe tetimali lirandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asesisishavu kwembombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalelo wasiphathele lithambe embili letiphume embideni kulugwalagwala FM. Sibu kunemhlangano la weSalga nabo masipala besifundza eMpumalanga uphethe tiphi Mlingani? Vusele Dora nelisimba lakho eJozi lishonele mbukeli kuzoba teSiswati ekhaya ku SABC njengoba ke soshilo Dora sinenhlangano lokusebenza kwamasipala namuhla ehlelweni iSalga sitawukhuluma ngabanana ke umhlangano malanga lamathathu loqala ke namuhla edolobheni laseMbombela lapho khona ke iSalga imemeke bomasipala bakulesifunda seMpumalanga kuthe kutawulungiswa indzaba ekusebenza kwanaba bomasipala ngentolo kwaloko inkampani lephakela gezi kulele Eskom ibitale labo labasebenzisa ke gezi okumsanga ngemakhadi kusike basite bavusele kuthaka kwagezi kwabo ukuthi kubhutabo kungakafiki mhla ka-24 unyanga letako simemeleke nayo ke Eskom kude ke sitawukhuluma kabandi nganalo lisaba angibonge Mlingani leseke ukuthi Ndzamba nelisimba lakho eJozi Ndzamba malehle mbukele ekhaya. Asibonge kakhulu Mahlalela tikucala phaketa lamuhla tikhona telulimi lesiXhosa ngensimbi yesikhombisa kanzike ungaphuthela tesindebele kusasa khona la ku SABC1 ngemva kwetolo ukhona into zakhe nesimo selitulu kanzi ungalinzela futhi ingcoco nendvuna yemaphoyisa mayelana nekubulawa kwebantu ngemnyendi velonke lamuhla ku asikhulume nakugabanya insimbi yemfica kuyo lenkundla sawuphuma ke ngetitform bede kuhlangana nekushiyelana ligwayi ngemasiko esintu.
Masibonga kakhulu ke Dora Mabuza sikubikilele sikwamukele kunasi isimo selitulo. Masibonga ke sithombe sethu kusesha namuhla akhombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula. Mawubuka ke lathi ifunza letsencenyeni nobe ke eligwini nelive mawubuka ke incenye esifunza ke la iWestern inobe ke Eastern Cape njengoba lapho kuyekela 80% kuphukele njalo esifunzeni iKwaZulu Natal. Mawubuka ke sifunza impumalanga wehlele njalo nangalekela eveneli ngomakhelwane bethu iLesotho alapha kuyeke la 60% kwalo muhla. Kanti ke masichubeka sibula ke langeni la kusasa khombisa kuba mahle kakhulu nawo la mathuba emvula mawubuka ikakhulu kade esifunzeni ke la Eastern Cape ku 60% kuphukele esifunzeni iKwaZulu Natal nencenye esifunza ke la impumalanga. Kanti ke kunenkungu lokhombisa ke kukhasa phasi njengobona likhombisa kuvula ikakhulu kade mawungena ke la eKhatsini live. Kanti ke sixwayiso lesivela baka South African Weather Service likhombisa ke kujuma kakhulu ikakhulu kade encenyeni esifunza ke la iKwaZulu Natal impumalanga eGauteng nencenye ke la sifunza iNorthern Cape njengobona kunemvula lematima mawehlela ke la esifunzeni iEastern Cape ngalo muhle abantu bacaphele kuleto tindzawo leto. Kanti ke masibula mazingeshisa usingabe benjani ikakhulu kade elangeni la kusasa. Masibuka ke la sifunza eGauteng ngaleke ePretoria ahleli lapha ku28 lifuthumele eJohannesburg lipholile nangalo Springs njengoba lihleli ku25 eBronkospread hleli lapha kuye ke la 27. Kanti ke sifunza iLimpopo tindzawo lefana nabo Musina likhombisa kushisa naseliphalale njengoba li36 mabuke eThabazimbi Bhilabhila hleli lapha kuye ke la 34 ngalo muhle. Kanti ke sifunza impumalanga tindzawo lefana nabo Middelburg lipholile njengoba lihleli ku25 mabuka nabo Mashishini nobe ke lihleli lapha ku24. Kanti ke Sikhukhuza lihleli lapha ku28 mabuka eMkhondo likhombisa ke kuphola nakhona njengoba lihleli lapha ku22. Kanti ke sifunza iKwaZulu Natal ikhombisa kuba nemvula nasi sifunza njengoba libonakala lipholile mabuka ke eFryhead lihleli ku21 eKokstad lihleli ku18 etindzawo lefana nabo Pietermaritzburg Port Shepstone hleli lapha kuye ke la 23. Kanti ke masibuka ke la Eastern Cape indzawo lefana nabo Graaf lihleli lapha ku26 25 enquba 20 emaletswayi nangale mthatha njengoba lihleli ku20 lipholile kuleto indzawo leto ke Western Cape yashisa eFredendal nasehlweni njengoba lihleli lapha kuye ke la 36 mabuka eBeefort West lihleli ku29 likhombisa ke kuphola kuleto indzawo leto. Kanti ke eNorthern Cape iUppington lihleli ku33 eKurumane liyashisa nakhona mabuka nangale kuti lihleli lapha kuye ke la 28 ngalo muhle. Kanti ke eFree State indzawo lefana ke lana eBothaville likhombisa ke kushisa eSasolburg Kroonstad lihleli ku27 ihlobo Welkom lifuthumele nakuleto indzawo leto. Kanti ke la sifunza iNorthwest mabuka ke la indzawo lefana ke la nabo boTosca ngalo muhle likhombisa ke kushisa ufike kumaHikeng njengoba lapha kuye ke la 31. Kanti ke mabuka ngale Peter enobe ke Rustenburg hleli lapha ku34 yashisa kuleto indzawo leto njengoba nasi sifunza sikhombisa ke kubalela mabuka boKrugersdorp wehle njalo uye ngalo boVolmaranstad ngalo muhle likhombisa ke la kuphola. Kanti ke kungako benguphathele kona busuku abube ngilobuhle.